خوندکاری هیجا دلال هون چاونا هون باشن سیویدار هون تردم باش بین بله خوندکاری هیجا دلال ام دستانی هاتن وانه کنو بله خوندکاری هیجا دلال ویدیوش خو هون حموجی زاروک هون حموجی ناوجی لسر لیستکان های نولو هر یکیش وجی دخوازه شخورا دم خوی والدا دم دروج نابردا لیستکان رابه یعنی جی شخورا بلیزی نه وانه اما ایرو لسر زاروک و لیستنی خوندکاری هیجا دلال هون حموجی جابه ولی بی ام بهفا وانه خوب خین ام زاروکی پچوک دانستاندن امیا دسپیکی بریا لیستنی دسپی دکه اف لیستک درفتی تفگری لگلما خورد دکه هر وها کیف خوشی و درونیه که سالم لگلما پیدا دکه ام زاروکین بچوک دبازن لیستوکان دلیزن و لیستکین نو دافرینن اف لیستوک آشوپین ما فرح دکه فرح و بیسی نور دکه ام دلیستکان مازن دبن و دم امروب مازن دبجی د آشوپین خدا او لیستک و تفگر کیلین هری خوش دبینن لهمبری وی گلک جاران مالبات ما جبو ام خوگمار نکن درفتی پر نادن بتایبت دما لیستک لدر وی مالیبا و بتفگر با مینا کشاندنا وریس و شارتوکی لی اب نیزیکی ند جهدنا جبر کو دوی ام بزاروکتیا خوشا ببن رولا مالباتا ما دریکوپیکیا دمی و دابشکرین آویده هیا لی دوی ام جبیر نکن پشتی خوندنی و کار دمالیستنی دست پی دکا بله خوندکاری هیجا و دلال ویدی موانه خوان ویدی نهم بگهنا گفتگویا وانه جیل جمع هیا خوندکاری هیجا و دلال پرسو برسون امین حال ویدی پرسا بخوینن و برسوی واجی بنویسینن شخوجی پینج پرس الجمع هنا خوندکاری هیجا امی سیاجی جاره سر بکن و دو آجی ازی بهیلم جوارا جبهونجی هنکی دوانه دشخورا بخبتن و برسوا واجی ببینن و جاره سر بکن باشا ام نها بهبرا روپلا چلو ششان ام پرسا اولی بخوینن و برسوای بدن دانستاندن دست بکه لگل زاروکا بچه دست بیدکه خوندکاری هیجا و دلال دانستاندن دست بکه لگل زاروکان بچه دست بیدکه شخوشین هم وانه جی خوان مشیرو وجی کرد دانستاندن زاروکا دست بکه بریا چه بریا لیست که بریا بریا لیست که بله خوندکاری هیجا امورن یاد دوا بجه سوده لیست که جبو ما چنه هم چه سودانج لیست که دگرن دما هم بلیزن چه سودا مجه دگرن آشو پیما فرح دکا تمام آشو پیما فرح دکا آد دوا آشو پیما فرح دکا آسسیا خوندکاری هجا شخوجی بیا داویه هر دو بیا 4 و 5 اجویجوار دهیلم آسیا بجه دم امروب مزن دبا کلیین هری خوش این دبیرگه ها و دمینن چنا شخوجی خوندکاری هجا دلال باورم دم اکو مروب مزن جی دبا او کلیین هری خوش دبیرگه ها مدجی دمینن او زاروکتیا ما امو هوالی خوچاوا ام بهبرد لیستن افجیش خواه دبیر آمده دمینن او کلی هری خوش چنه خوندکاری هیجا و دلا لیستکه نملو او لیستکه کو امو هوالی خواه بهبره دلیسته لیستک بله خوندکاری هیجا و دلال ویدیش خو مسی
چاره سر کرن هر دو کی دیجوره دمینن و کن همه بود ام هرن هندکاری لوید هندکاری شیل جمعه خواندکارنو بيجي ام همواتيا پيوين شينكري جنا پيوان هلبجيرن شخوجي سي دانما هر يكي جي پيوكا شينكري الجمعيا وسي همواتا دانما امي همواتيا وي جنا وهر سيكا يكي هلبجيرن كي جان دبي همواتيا وي امي هلبجيرن بيجي چيا اول ابليستيك درفتا تبكري خردكا خواندکاری هجا بیجی اب لیستک تفگر درفتا تفگری خوردکاش خوشی هر سیمینا که کودایی ما بیجی دم دلیوه کار هیچانش به هر سکای هون بیجن دم دلیوه کار هیچانش به هر سکایا یا دست بکی خوشی فرصه اولش هندکاری یا دست بکی چیا دلیوه یا دست بکی خواندکاری هیجا ونی دینن دلیوه دوا بیجی لیستک آشو پامه فرح دکا لیستک آشو پامه فرح دکا هر سیمینا که دایی جمعه چیا خیال حضر آگاهی هیجان جوا هر سکایا خیال حضر آگاهی شخوشی دبی خیال دوا دواجی خواندکار هیجا دلال خیال آسیا ام تشتینو د افرینن خواندکار هیجا دلال دما هون دلیزن نه دما ملیستک نادرابن بجید تشتینو د افرینن همواتا یاوی چیا شوطاندن چیکرن هاتن هیجان جبه هر سکایا دما هون دلیزن همواتا یا افراندن دبی چی دبی شوطاندن یانجی چیکرن یانجی هاتن هیچانش به هر سیاهون بیجن چیکرن بلی خوندکاری هیجا و دلال خوشی همواتای آوی چیکرنه ام لویده گهانا داویا هندکاری جی خوندکارنو همه ببین روپلا دیا پیرا روپلا پیرا فرساد دویم شغل جمعه ببورن ام نگهانا داویا ازبیده پرسا یکم ام گهانا داویا پرسا یکم امین هرین پرسا دوا جهیندکاری خوندکارنو پرسا دوا بجی ام نابی لیستو کان بنویسن شخوشی سی وین الجمعه خوندکارلو وامل ویدی دینانا سی وین الجمعه گوتیم چه امین نابی والیستکا بنویسینن که باش مرا بهدار ببن وش خور الوا صورتا انجی واوانیا وینیا تماشا بکن کامزن وی وینی دا چلی استکایا ویا دوورجی ویا داوی ام نابی وا تماشا بکن ام نابی واش خوشی بنویسینن لیستکا اولیا کو خوندکار پید رابن چیا گو کا گوکا پیان بله خوندکار هیجا دلال ویدی افزارو کم چید لیزن بگوکا پیان لیزن وینه دوا خوندکار هیجا دلال چید لیزن کشاندنا وریس کشاندنا وریس یا سیا و داوی خوندکار هیجا و دلال چید لیزن زارو بیویده به لیستکا وشارتوکی لیستکا وشارتوکی بله خوندکار هیجا و دلال ویده شخوشی ده پرسه تنید هندکاری ده هبون نهال ویده دربرین جمعه هیا دربرین یک جلوه جمعه هیا رو پلا چنون نها خوندکار هیجا و دلال بجی امبریا برسوین
پرسان لجیر دقیقی ساز بکن شخوشی الویدی برسف دانه مخوندکاری هیجا و دلا ببورن پرس دایناها وکه هون برد بینن چار ویننا تمام الویدی چار وینن جمع هنا پرسن دوا وینه یادا هر یکی جه هر میناکا کی جه یعنی هر یکی جه دبی پرسد اما الویدی لجیر هر یکی جه می برسف آوی بن ویسینن از واجوار بخوینم خوندکاری هیجا و دلا بس افجیج مرد وینه چه کاری مالی بله خوندکارنو ام هری پر جکی جان لیستکان حز دکن اب پرسر جی الود وگره ام هری زیده ام هری پر جکی جان لیستکان حز دکن اب الود وگره هری زیده هونشکی جان لیستکی حز دکن تدیا دینن آد دوا بجه ام دکی جان دمه دد لیزن ام دمه وینه هدن لیزن یان جی دمه کارکی وها به هون تدد لیزن هونی بیجی یا دوهرد دینه آسیا بیجه ام بکیرد لیزن هون بکیره جید لیزن خوندکاری هیجا دلال هر برد جیش خواه ام به حوالی خورد لیزن نولو آسیا جی ام بکیره دلیزن افرز جی دیسانه الود وگره آچارا و داوی بیجه ام دما خواه یا والا چاوا درباز دکن دما خواه یا والا هون چاوا درباز دکن افجی لود وگره اونی هر چار مینا کاجی لبن را برس دیوا بنویسینن بله خوندکاری هیجا و دلال او جوش خورا بورد به کاری مالی بده رزمانک جیل جمع هیا همین ها رزمان خوشی روپلا پینجی همه ببن بله خوندکاری هیجا و دلال روپلا پینجی نهاش خور رزمان جمع هیا سه هفوک دانه ما هر سه هفوکا بخورن امی میزن به هر سه هفوکا دا چتی دیار کرن خوندکاری هیجا دلال هونجی بالا خبرنا خوندنه چت بردتی خویا کرن یعنی چه مرد دی دیار کرن باشه ام هفوک این لجیر بخوینه تو جو خوندنه چیرو کان حز دکی بالا خبرنا خوندکاری هیجا دلال ابتی چواته تو جو خوندنه چیرو کان حز دکی با هونج چیرو کان سوده دگرن بالا خب چه کدی بدنی ده خوندکاری هیجا دلال دمات خوندنی ده چتی بکار آنی یعنی چه حمایش مرد دی دیار کرن هون جچیرو کان سوده دگرن هون جچیرو کان سوده دگرن آسیا مرو چاوا دکاری آرازوین خواه لپیش بخی بله خوندکاری هیجا و دلال دوانه می بوری دا ما بحث آرازوین خوندکارا کر ما گم چاوا دکارن آرازوی خواب پیش بخین دیسانی اب چه واقعی دده من مروف چاوا دکاری آرازوین خواه لپیش بخا چه مال ورجمتی دیار کرن خوندکاری هیجا و دلال ام هفنا بهدار بن توج خوندنا چیرو کان حزدکی ویدی چه جمعه دیار کرن پرسکه نولا خوندکاری هیجا و دلال از پرسکی جو خوندکارکی دکم توج خوندنا چیرو کان حزدکی ملبرچ دا دیار کرن ما پرسک دا دیار کرن جو خوش خوندکاری هیجا و دلال لداویا هبوکا پرسیاری نیشانک هیا امجرد بجن نیشانا پرسیاری ببی آوائی بهدار بر خوندکاری هیجا و دلال امجرد بجن نیشانا پرسیاری دما کو هبوکا مرا درباز دبی یعنی جی مروفک الهامبری ما پرسکیش ما بکی ام لداویا وی چدن ویسینن نیشانا پرسیاری آبا هونج چیرو کان سوده دگرن دیسان الویده همایا پرسی هات بکارانی دیسان ما چل لداویا هبوکا خودانی ما نیشانا پرسیاری دینا نه جامرو خوندکار هیجا مرو چاوا دکارا آرازوین خواه لپیش بخا مرو چاوا دکارا ابدی سانه دبی پرسک لگل منولو دیسا ام چه دینن یعنی جی چتین دیسان دل داویا هبوکا ما نیشانا پرسیاریه تمام خوندکار هیجا دلا بیج خواه ریگزاوی بجی لداویا هبوکین پرسیاریه هبوکا پرسیاریه پرسان
داویە هەڤۆکێ پرسیاری چ تێ نویساندن پرسنیشان تێ بکارئانی چ تێ نویساندن پرس نیشان نیشانە پرسیاریە لێ دێ دەما ku hevok hate nivîsandin bi awayê pirsê bê em nîşana çi deynin pirsnîşanê deynin yan jî dema ku ez hevokê bibînim xwendekarî hêja û delal ez bixwînim çilûm ev nîşan dît dîrek em ê zanibin ku li vê dî pirsek ji me hatiye kirin temam xwendekarî hêja û delal li vir hate fêm kirin li dawiya hevoka pirsiyariyê çi tê nîşan kirin nîşana پرسیاری تمام بله خواندکار هێژا و دەلال خۆ ژیلڤێ دێ میناکن دانەما چار میناک دانەما ئەم پرسێ بەرسڤێن لە ژێر بنویسێنن li vir çawa kirina çar mînakin her çar mînak jî bersiv de hatiye nivîsandin em ê pirsê binivîsênin temam em ê duwa çareserkin herdûkî dî jî ez dibihêlim ji we re ji bo hûn karibin vê rêgeza pirsiyariyê di hevokê de bikarbînin baş e em ê niha bihevre a destpêkê yan jiya yekem xwendekarê hêja û delal bersiva ha ez ê bersivê bixwînim pirsê hûn jî tê de bihizirin kazê çi pirsê ji me ê kirin min serdana bajarê Qamişloyê kir ev çi dê xuya kirin ji xwe jî ev bersiv e ne li vê dê gelo nîşana pirsiyarî hate nivîsandin nehate nivîsandin ne ev bersiv hate diyar kirin min serdana bajarê Qamişloyê kir ev li vê dê nehate pirs bes gelo pirsa vê çawa bê hûn tê de hizirîn yan jî we ji me re pirsek li vir dî te serdana kîjan bajarî kir em ê pirsayê çilo deynin xwendekarî hêja û delal te serdana kîjan bajarî kir te serdana kîjan te serdana kîjan bajarî kir belê xwendekarê hêja û delal me li vir deynin ji bo nîşana me ya pirsiyarî jî werê xuya kirin li vir min çi danî xwendekarê hêja û delal ber vê dê hêmaya pirs nîşanê temam a duwa xwendekarê hêja û delal dîsa bersiv e dar li daristana hene dar li daristana hene dar li ku derê hene dar li daristana hene temam dar li daristana hene em ê bêjin çi yan jî em dikarin bêjin çi li daristana hene li vir em dikarin du pirsa jî bikin dar li ku derê hene yan jî çi li daristana hene temam em ê di duwa xwendekarî hêja û delal deynin çi li hene dîsa lê nîşana pirsnîşanê tê bikaranî belê xwendekarê hêja û delal ji xwe jî me got çarin do jê me çareser kirin herdûkî dî jî me got ji we re pêlin karê malê xwendekarê hêja û delal a yekem me danî çê pirsa wê te serdana kîjan bajarî kiriya li vê dê nîşana pirsê hate dawiya hevokê a di duwa çi li daristanan hene dîsa lê nîşana pirsê hat li dawiya hevokê ji xwe xwendekarê hêja û delal a sê û çar jî karê malê ye em vê dê jî me rêzman dawî kir niha li vê dê xweşnivîsek ji cem heye xwendekarê hêja û delal ev xweşnivîs jî bi we re ji xwe dimînî karê malê ji bo xêzikê we jî xweş bibin xwendin û nivîsandina we jî xweş bibe ji xwe jî ji navê xwe diyar e navê wê xweşnivîs e em helbesta li jêr bi rengekî wate bixwînin û pêş bi awayekî bi rêk û pêk lêser lênûsa xwe binivîsênin xwendekarê hêja û delal
هذا في شخوجي مالكة كبچوكا جهل بستكا جگر خوينا خندكاري هجاو دلال أمدي ساب خوينن أفجي برد مني كاري مالي هوني لسر لينو سافا بنويسير هوالي دلال أي كوري خندكار مدانيا رستين خوا پر بجمار جتاهي ويدارم جمن مگر دلكو پیشکش دکم از جبوتا گل أفجي مگو مالكا كش هلبستا جگر خوين خندكاري هجاو دلال بورد مني كاري مالي هوني سر لينو سا خدين أفجبو خندن و نویساندن و پیش بکوی بلی خندکاری هجاو دلال هم لبی ریگهان داویا وانه یا خویا ایرو حتی روژه کدیمین دخیر و خوشیده